亚伫南美洲的国家智利最近是发生崩塌的意外，而且佫唔哪一届。中部的城市瓦巴莱索有一个度假社区，顶个月一栋大楼边仔的车路凶破一空。洗澡的时顶一搭，另外一栋大楼附近嘛崩塌去。当地政府为着民众的安全，即摆已经赶紧把4栋大楼内底大概200个人赶紧疏开。外面内底大楼的边仔出现真大坑，车路是规个断去。伫智利中部的瓦巴莱索，一个度假社区边仔的山坡地，车闸凶大规模崩塌。崩起的地点就伫咧大楼边，而且这已经毋是头一届发生啊。De una lluvia extraordinaria, más un suelo que ya estaba erosionado, se generaron algunas dificultades en la parte baja de la duna, lo que fue subiendo en la medida que llovía, ¿no? Y eso genera un segundo socavón poniendo en riesgo, en este caso, a las personas que lo que termina finalmente en esta evacuación preventiva. 这个真大的坑差不多有10公尺宽，5公尺深。当地政府怀疑讲，拜六礼拜落大水雨，土木松软，才会来崩起。就伫咧离礼拜崩起的地点无偌远的所在，嘛有另外一个真大的坑，是顶个月出现的，一个月来崩2届。律师指控附近的工程有大问题。 sin las cuales no se hubiese producido necesariamente este socavón. Las lluvias en esa cantidad estaban absolutamente anunciadas. 就算目前大楼无出现各样，不过为着确保安全，当地政府车闸紧急把附近4栋大楼差不多200个住户疏开。Tratar de alquilar algún departamento más pequeño y apurar las gestiones administrativas y judiciales para ver si podemos volver a la vereda. Porque el edificio, por lo que yo tengo entendido, no tiene ningún impedimento. ¿Sí? Claro, tampoco. 住户希望量早理清是安怎会崩一个遮尔正力，而且互因赶紧登去处理。那当地政府表示，目前当地的评估损失，会赶紧确定地区大规模崩塌的原因。公司新闻，齐婉玲编译。